Ahok pe dalam te dili nanga jo phana wat kilo nanga dum labang so video kelang kan sedami chini po APSLC asa pe marak mapan DGP atum emso nang tipe urunday nang tipe parliament pen meeting along pidun board ilo pidun board idet panatiban ke alang tu hamang ke hala DGP atum ma joining aputut si ikut Katame halay nung kasar barang pulo di kantin ng kubrik pulo. Katame kubor idet. Lapen napi la nang hini asar barang ating ka itu mana kubdet na posit purplu si side kuri hoy ano ya. Kasi amut pela magi BJP at malong pen munit awde. La hemso men pen urudo men pen kita hapel si munit ponpo hala dak magi putut puklap kiti patunge. Kasi BJP meeting lang ke Nitung gedung lah bagai penting. Selama alang itu pen kian pona video bang keton. Akong gong ong aja ini senam nona bang kin list lo, ekong lok lo. Lasi rata tum manghunang ne BJP atum lo. Jangan ubang ke rata tum amin kang sampai lagi tum kali. Ini ahem so men pen orang men pen masih kita terhap. Pasal sila tu ke klaim. Lasi lah mangso video lo na tum kelang kan tapi cini pun pardon. Kacar aku le apa bukan itu kan bote arjat itu non. Nanti tu mah butuh sampai pak kumina, lapen parti apa pun sampai pak lainnya. Kacar lagi apa bukan itu kan berlaku arjat itu non. Bote cini tidak boleh itu. Karakter tu orang nanti mita mita cini itu.